Sembut Menteri Rangba Kajela Mas Ngabalang Dhar ulawan ban kerku kerdo ikikun ki hajar jong ka Seinraij Jowai haka singi penkut ya kalek niam Behdienkhlam hakala singi ublai. Ladon lang ru ki Menteri ka Sorkar Jela ba kentup ka Dr. Am Perlingdo bat ma kermen Sylla ki MLA Masan Bor Syulai bat ma wailat ki Sylla nalor UMP ka Raja Sabha Dr. WR Kharluki ki MDC ka JHDC ki ofisar Sorkar nalor kiway. Ya ka Behdienkhlam la penkut hapung Aitnar haka bada ki pawajar ngut ki riunget nari kasi bat jain dia kumju na kiway ki Jela bat na bari kilawan ban sakhi ya ka Behdienkhlam. Ka jingle niam haka singi penkut kelas dang da kalek niam kenting knong haying sa kalingdo but sa kabam tingkong bat hadin la pendap ya kalek niam chok thendai kabakat kum gajinget kalong ban be eki ksoi ki krei kapang kashitom bat kasneu kasar na yeng asam. Ya ka jingle niam la pendap da ki syakri niam na du udoloy ki sangot uchutia nalor upator ulang do kalang do bat kiway ki syakri niam karan. Kat bahak no paisngi la pendap ya kabenta bakongsan jong kalek niam Behdienkhlam ha Aitnar kabalong kapung kentang bat hangne ki syakri niam hapo ka jinglam upator kila pelong ya kangu kadam hakas im Aitnar bat penbut sa kajingwan ra ya ka knong blai haka bagi khun ka niam tre kila herban syat hapung kentang. Ka Seinraij long seng khasi kemi senteli lang niamtre latal bo Seinraij umlong kumju dorbash nong bakenthop kelum yong kejam lum kerweng syang er panaliar dulong tepep pale lum perdi yong pia pat yaw musyang lawan ra ekirot jongki haringkat ke khubor sha upat ba menta ke kenti lawan ra hadu khatlai teli kirot ha Aitnar pat hadin balawan ra lut barok kirot lapen hiar ya ke knong blai. We are part of this youthful festival right from day one. I will thank you especially to all of you. And also I would like to wish a very, very happy Behdienkhlam 2024 to all of you who are present in this beautiful occasion. Kajing kumulay na Behdienkhlam ko kapangin ikon ng garay. Kiridok niya ako na merangkat o kapaw kapay magarang o garo kasado ka termin. Masyakudan ni ikon yung alam niyo biwayo yung mulimpi yung bakit siya. Gawin mo sa sarang doon ang yung sinaw nito, meron celebrate recording yung day. Orang ikon yung other denomination yung lang dito, ito, ikaw chojo practice on the state kumayang. Kung ay simbol yung mga bigay niya yung lang legacy, this is the symbol of unity, we are one. Kaya mo dito ligan iwan-iwan niwan raay kasingkong. Look near to the Mangri company festival complete and the Mangri Korokoro for the Sinai. The money would drop. What you the Behdienkhlam? Yung the same guy, one Muslim guy, money Tago Pergo.
Seorang orang kau begitu misal memberikan kepada orang itu kan begitu sikor. Guru kalau kita mula kalau disiplin berkam organize, manskir di depan dua equal begitu orang kita sudah berjumpa mangi segeri tahu kita untuk agak step jogi. Kemudian cibur dengan yang lain yang orang, kalau stage ko clear away ini sini. I wish you a very very best. I wish you a happy Behdienkhlam to all who are present in this beautiful. Come to ikram chak ikram tem ikram put kali terai perawat sudah haka ni kaina. Satu ni sekali le khatduh sekali politik cip misal kita home tower ni ada MPR bunyi lelai. Kemudian pengalaman itu ikut cibur yang mahu disokong song. Welcome to yang cip misal orang yang punya nama bukan. Ay gulay na yung chip sa loob ng dahil din ko kaya kulay sibol kaya kamo sugi wala ko mga sili kulay sibol siya dami ko aman mo one fight dengan how ini kapan okala dengan strong yapi tapi this is not strong ini strong guna sana man ga strong okala na dong strong waiwa having a speed dapat di south pen and truly hanya kesenangan agar resmi bahwa yang berkong di ini. Agar resmi, nanti kumulai Behdienkhlam Seinraij Jowai. Jadi kalau kita ini awal, yang langsung di agar resmi.